Oh, nhà này điện đi hoa tinh teo. Anh cái hi đi ha. Mặt đá như bài bắn đá đi không đây. Tụi buông ra bứt. Mặt thế à? Nhỏ nhỏ nẹo đường ra đi. Con được ra con được lempang lagi. Ở đó luôn nè. Thì. Ở đó hello. Oh, lolo. Ada teman kita guys. Kamu pok ngon ka. Kamu biar lu uding. Nét lợn à. Ê. Là trông những cái nào đua ai đi biết đâu này. Đây từ mấy chị oan thì. Anh gặp bạn besar, bạn thầy. Bạn besar cái thì học gà bài. Đâm cả dạ được nó put put nào. Hồi đó mình trao đường put put. Hả? Đường. Iya. Ini dia guys. Lintah. Kayaknya kemarin macamnya ini. Có bự mà en cũng hả? Anh dạ đuôi nè. Có đuôi nào en? Được quá nào. Được quá nào. Không bao giờ đi hay đường đi vào. Có đâu đường này cái gì đường này. Cái này nó ngon nè. Chết thôi. Oke teman-teman, karena tempat hanacan saja teman-teman, nyo akan tapinah lokasi teman-teman. Nyo akan tapinah ba lokasi alu saboto ya teman-teman ya. Karena ba alu bunau udeng langka tat ka teman-teman. Naleh pakon je langka tat oleh na diracun ataupun lagi bana. Mudah-mudahan hana yang racun udeng sehingga mantongna bibit-bibit udang untuk raya-raya aju kan. Ya teman-teman, perjalanan juga agak jauh bacut, bak lompat luang, ya lompat luang, luang ubi. Oke, itu merah bacut. Oke, lanjut perjalanan, jalan laju, jaju. Lanjut jaju. Jak lom ju. Jioh jaji ha teman-teman.
langsung terus bak tempat tujuan teman-teman. Nyan tempat ji bak alu Krung Biluk teman-teman. Krung Agam. Nyan itu junji. Ino ke akan berpetualang tamita udeng-udeng tamita udeng raya, udeng ubi yang layak untuk kita konsumsi. Baik sampai ubi-ubi tak cik nah. Baik mati bibit, baik gadah bibit. Teman-teman ya, ni agak bak langkah bacut. Payah hati-hati ya teman-teman. Batel glu-glu tak nah. Tengah terlalui ia yang tajam teman-teman. Ya, tengah tajak taluh-luh je teman-teman. Kadang nak ada udang-udang teman-teman. Sarang tajak taluh-luh je. Ada engkau bacing, engkau muluh, engkau surai. Pelam yang dia, yang kita pajuk tacok mandum teman-teman. Ini suasana yang sangat sunyi teman-teman. Sekitar pukul 12 malam teman-teman. Pukul 12 malam uwati kita berpetualang mencari udang galah, udang putih, udang yang kali teman-teman. Itu merah teman-teman. Iya. Oke teman-teman, kita lihat dulu teman-teman. Ini dia teman-teman. Nah, udang teman-teman. Sudah dapat satu. Lanjut kita cari udang lom teman-teman. Ini karena sente warna kuning, jadi tak agak ada teman-teman. Jadi cerita aja teman-teman, nyo tengok masak udang teman-teman. Maka ji kangkring sendok ocut lah. Udang ngon mi teman-teman. Nyo tengok tamita alam teman-teman. Singoh tak pegot udang ngon mi lah teman-teman. Nyo tengok berpetualang di kapak teman-teman, di ngon dayo yang kailo lepu dia lain ke baca lain tak ke batai teman-teman. Memang tak bokok dia teman-teman. Ubi buah mana tu memang kah? Kembek tajak udang le teman-teman. Jadi cerita aja teman-teman, bak tajak udangnya nah yang hal-hal yang mengerikan teman-teman. Hana tu rekod hana ta video. Kenal hal-hal yang mistis. Tengok temita udang teman-teman. Malamnya udang agak langka bacut teman-teman. Cik tolong sampai kalau nanti kaya lah. Jadi yang kali dia kamu ajak teman-teman, yang kali kelikut nam demai udang daerah Seare setting hotspot teman-teman. Malam dia tiare setting hotspot teman-teman. Udang jino yum Seare padum no. Padum ni 80 rupiah dah sekilo. Kipak tu.
Nian oke teman-teman yo tacok udang lom neo karo udang yang nasarang gip je teman-teman hati-hati baik kena jepit kena jepit pihak klik teman-teman oke lanjut menikmati kita mencari udang ya teman-teman ya. Jauh pitan deh. Mungkin. Oke teman-teman, ini dia teman-teman. Hah? Wow, siapa ni? Wow, udah sutra. Wan berapa? Mana? Tahu. Hana aku cok lah mah. Ini anak kecil nih. Peluk yuk. Kau timpang ah. Enggak masuk, enggak masuk. Teman-teman.
Ay. Ep. Ep. Dapat kah? Sini. Tuh ya. Ano yun? Dulu. Nah, mula. Ya. Kaya ambil mi. Bebe hau bebe. Udah dia. Lagi. Yang lolo ni mudah ni kan? Bau dia ni. Bau dia. Wow. Oke. Besar-besar nih. Mete. Mete.